Nga u tou pfufhifhadza vhulwadze uvhu ha monkeypox vhu ḓisa hani kha muthu? Vhulwadze uvhu ndi vhulwadze vhune sa zwo vha khou zwi pfha dzina ndi vhulwadze vhune a vha hu tshi fara dzi ṱhoho, zwino vhu vha vhu tshi khou thoma ndi aḽa malwadze ane ra vhidza upfhi ndi dzi zoonosis, malwadze ane a fara vhathu na dzi phukha. So vhutsikoni haho ndi kha dzi ṱhoho, zwino vhu dovha hafhu ha kona u pfhukhela u bva kha muṅwe muthu uya kha muṅwe muthu. Zwino ndi ngazwo ri tshi ri uri ri kone u vhu thivhela ndi musi wa pfhukhela nga musi arali vhathu vho ita zwa u kwamana kana zwine ra tou zwi vhidza ndi close contact, u fana na zwezwo ri tshi khou kuvhatedzana, muthu ane a vha na vhulwadze a kuvhatedza a si na vhulwadze wa mu pfhukhisela. Zwenezwa muthu vha tshi khou ita zwithu zwa vhafunani, vha tshi khou ita zwa u mamana, na zwone zwi a ita uri vhu pfhukhesiwe, na zwezwi zwa vhudzekani na zwone zwi a ita uri hovhu vhulwadze vhu swike hune ha pfhukhela arali muṅwe a si naho muṅwe e naho. Vho Ramathuba, tsumbo dwadze dza hone uvhu vhulwadze ha monkeypox ndi dzifhio? Tsumbo dwadze dza hone dzi vha dzi khou angaredza u fana na tsumbo dwadze dza haya malwadze a dzi COVID kana a mphigela. Muthu a nga vha u nga ri o fariwa nga mphigela a vha na biso ḽihulwane nga maanḓa. Hezwi a na biso a tshi dovha vha na mphigelwa hu ḓo fhambana nga ya muṅwe malwadze ngauri vhu bva hezwiḽa zwilonda zwa vhupfya kana zwezwiḽa zwine zwa vha zwi tshi nga zwo kuba maḓi, u nga ri nga Tshivenḓa zwi tou pfhi ndi zwilonda zwa vhupfya lune hezwo zwo ralo zwilonda hezwi ndi zwone zwine zwa ita uri zwi kone u fhambanyiwa na haya maṅwe malwadze ane a ḓisumbedza nga vhulwadze honovhu ha mphigela. Ndi ngazwo vha tshi khou pfha uri upfhi monkeypox, pox heyi i vha i tshi khou amba zwenezwi zwilonda zwine zwa vha zwi tshi khou bva zwa u kuba maḓi zwa vhupfya. Vho Ramathuba, dzilafho ḽa hone ḽi tou tshimbila hani nahone uvhu vhulwadze vhu a vhulaha na? Vhulwadze hovhu vhu a swika hune ha vhulaya arali vhu songo swika hune ha fhola. Zwine ra nga tou sumbedzisa khaho vhu tou vha na vhuhali kana u fana na haḽa ha maṅwe malwadze ane na honovhu havho ha COVID-19 he ra vha ri khou dilana naho. Hone hovhunoni musi muthu u tshi mu fara zwi a swika hune nga hone hani, ndi ngazwo ri tshi ri thivhela yone ndi yone ya vhuṱhongwa nga maanḓa uri kha enela maitele ashu a u ṱamba zwanḓa nga maanḓa ri tshi khou shumisa mafhungo a zwa mutakalo a uri ri thivhele malwadze. So hone thivhela ndi yone ine ra i emphasize nga maanḓa uri kha ri ite uri ri tsireledze nga zwenezwi zwa u ila hezwi zwino ita uri vhulwadze vhu pfhukele kha riṋe. Tshiṅwe hafhu ndi tshetsho tsha uri hovhu vhulwadze ha u fara a vhu tu goḓombela u fana na haya malwadze lune isolation ine ya khou ḓi amba na zwiḽa zwo thivhela ndi yone tshiṅwe tshishumiswa tsha vhuṱhogwa tsha uri u ḓi dzima kana u ḓi ilisa arali muṅwe wa tsho ra mu wana uri u na hovhu vhulwadze. Tshithu tsha vhuṱhogwa ndi tsha uri ri fanela u swika ra mu valela a isolatiwe kha vhaṅwe vhadzulapo. Zwino o itiwa ngauralo ha koni u pfhukisela vhaṅwe vhadzulapo nga ene muṋe muvhili wawe u a kona u swika hune ha resolve hovhu vhulwadze na hetshi tshitzhili. Zwilonda hezwi zwa swika hune zwa fhela nga zwone zwine ri kona u vhona uri ndi ngoho muthu o swika hune a fhola. A si kanzhi ri tshi wana vhathu vha hovhu vhulwadze vha tshi swika hune vha adimitiwa zwibadela u fana na haye. Ndi ngazwo ri tshi ri hone vhu na dzilafho, ha dovha hafhu ha vha na houḽa mushonga wa u hayela u hone ri nawo mara vha khou rikhomenda. Vho Ramathuba, pfarelo vha dzhena hanwani ri khou livhuwa tshifhinga na ṱhalutshedzo ye vha ri ṋea yone u fhaṱusa lushaka.